abagabye igitero muri Nigeria ejo bishe barashe abantu barenga 30 basenya n'inyubako ku mudugudu uri hafi y'umujyi wa Jos mu gihugu rwagati. Abantu bigaragambije hanze y'inyubako za guverinoma i Jos bagaragaza ko bababaye. Muri Tanzania naho abantu 5 barapfuye barimo abofisiye ku gipolisi 3 nyuma yo guhangana n'umugabo wari ufite imbunda hafi y'ambasade y'Abafaransa i Dar es Salaam. Umuyobozi mukuru wa polisi Simon Siro yavuze ko uwo mugabo yari umunyamahanga kandi ko polisi ikeka ko yaba akomoka muri Somalia. Mu mujyi wa Dessie w'intara ya Muhara muri Ethiopia, ishuri ribanza ryahindutse inkambi y'abateshejwe ibyabo n'ubushyamirane mu majyaruguru y'igihugu. Urwo rugomo rwamaze igihe mu ntara ya Tigray gukwira mu ntara ebyiri byegeranye za Afar na Amhara. Umuyobozi wa OMS muri Afurika muganga Matshidiso Moeti yavuze ko inkubiri ya gatatu ya COVID-19 irimo guhagarikwa nubwo imibare y'abarwayi ikiri hejuru cyane. Naho muri Afurika y'Epfo, gari ya moshi y'umweru yiswe Transvaco irageza inkingo za COVID-19 mu bice by'imisozi. Abakozi bo mu buvuzi bayigendamo ntibatanga urukingo gusa, baranigisha bakanahumuriza abarwayi.